Mwanyagetinge Biamono Asoja ase Kisi Comedy. We are inviting for more programs. Just kidogo. Karibu. Mwanyagetinge wakire nage nema mbingi yato yariko batukumirana esaba tenchenu munguru atoigorere bono asema mbi yaro torenga dinga toreko batu kunyara kubato kwana berata to na to nyariko batu go chamo to nyariko batu sanga berata to awitera buna to nyariko batu go ikaiga chaguna umrai group ya Kisi ose Kisi Comedy Group kunyara kawango tabanga mate support no mura nyariko moto ire yang channel na go subscribe kurmu konya ko mo subscribe taringa chesa mi mo konya ose biko mitoga ya ire ngo kinya basaya baito banya ko ba aido usabara nyako bako korali to binde terbiru ke banya ko bako chenchirengia bakine asenjereri community enyare ko ba kubanya serikali yetu etagite amangana rabira to nyare to bako entrase binyoge ito ense ya ito labono to tele curfew lockdown corona nero turukan lo morire social distance nero bono tunya ko batawa trabajo tange kurwa corona litigete tangani sabe de que mask ya ubiego konkora ko ke mask to ara social distance social gatherings korachitiga katura kari bintu binde ubo bimano ururo bwa muhimu eginde antotoka ni nento abasaba bintu Bono murai nimpata maswali ya viratatu ndanyari ukubuli ndanyari kumanya abantu baminto gente getangani mwaka ki grupo ite achagete nande ke otote tamanta bagenda na kitokora nande naito gotoka nande binto kibere bitatu twakorire erinde mwanyagetinge na intu banyari gutumanya rende nanga na intu notora se industry oboseki mbia mono grupu ye ya Kisi Comedy Group ntaka go chako mwaka wa 2021 evere na omo 2020 omo kinyo gatatu ko chikwara iga to chako mutinyo kana bi kwenda corona igita Kenya tukanyaranga ba sahiba itonko bari bako aido tawabaya injira yo katra kanya wa sahiba itono go chamo o chukuboito amo tunyara ko batokoranga abasahaba ndokonye ke gose itugusira tugachamo tukabikanamo tukatabanga ikintu kibakira konya abasahaba ito mate abasahaba tagete having fun sharing things igojuka na kwagosuka so tukanyaranga batokonyoranga tigato share this idea of doing what we call acting or comedy at least kobeka our minds busy ekatoka ngatonyara kwa watu gochamo for that time ye lockdown ya bata Kenya ne curfew no schools were going on so we decided that to kore acting paka one to asangati movie ku Majimoto Kingdom during that time to kind of episode season 1 season 2 ya what episode 1 to episode 10 so even now we are still on to that also keep me movie and anytime you will get it but for now don't what a project to website like a group to a jam to a not only acting but you can do something else in that to a project do what a project teaching koko one I get to what a project teaching koko to chingoko more than 3,000 chingo keji echigo to konya nduna wasae ngakiri traji nyara ko to taranga haya umaite okonoko go chamo wa ko moto so koko kore gase acting kore gase chip project ukileta hizo vitu zote pamoja zinatuinua kerke numurai pesa nina abange barasubizi yaito ande netoke nga watu romo musono musanigete wachokore ibintu bya ande kabiri gatatu ika kono oise kubori bumusani asegusiga kuraga ni mugwatera ni mukorega sikomo ingoro chenga asegusi yaito bantu babere batatu iga murachamo
erinde kwimuki ekegori eki. Thank you very much. Okay. Nimetema ase group yetu tubwate DJ, tubwate abate, tubwate abana bari bakire nkumase orogongo rwa gusi. Abantu baminto twari kubasabana andoza smoko enda na intumwato indo emeyega kokora tore emeyega onye moto tamana entertainment go para tore campaign go para tore ni meto bono moitsire kwenda as campaign bono tore campaign wakoye bono maase kisi comment tubwati DJ tubwata bateri tubwata bateri paka umuntu omonene paka umuntu omonene etore group y'abantu bonse is white chakrete miaka meke so atubagui watu wote tunawahitaji na bali baminto muri mache mumbu mwato inyora na intu uno mheshimiwa Gideon Dr. Gideon Nyakundi kai oino murayo minto we big up Mr. Gideon. Tunashukuru sana kwa aspiring governor. Thank you so much for supporting us in everything. Ningi nyorte liringo atrangire ti alinto nyorte macho kwenye buyamono sana. And do wakranga buyamono asingencho. You are very positive. Aso ko imoki ikiombe kigeto. Kwano mwana getingento kwatemanga nabera tato igata de toboro mo chamate anuraba tata ibago chabato bekire bintoga barigo chabatoroki. So Morero bi bono bireriko twavuga tobakorere kende akeigarende nimete abunyomba so ikaransite eita negari more eita no bisioro troche to